Halo guys, selamat pagi. Jadi aku beli lele lagi nih. Ada sambal, ini ada nasi. Aku mau makan ini ya guys. Nih, aku mau jadiin kayak pecel lele nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sarapan pagi. Biar nggak lapar guys. Biar kerjanya tuh nggak lemes. Lapar terus guys. Maksud lo tambah lagi. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe guys. Dadah.